Ninjani? Cha, siphilile masi ngake sizwe ngakuwe. Hayi siphilile. Cha ake ngithokoze nje ngibonge ngesikhathi sakho ngoba ngiyazi ukuthi ukhathele kuyasetshenzwa kumatasa kuyale nale kodwa esikhathini sakho wathi cha ngizokuhlephulela isikhathi sami ngoba emkhontweni sisebenzela abantu sikwazi ukukhuluma nabantu ngoba siyazi ukuthi emkhontweni akunama celebrate kunabantu abasebenzela umphakathi nje qha. Injalo sisebenzela abantu ngikho nje ngibona ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ngihlanganyele nama commanders sizokwazi ukuxoxa kwishow kaGodole uMdletshe. Siyabonga kakhulu Mdletshe ukuthi ungi-invite kule platform and then sizokhulumisana nabo bonke ama TikTokers and then sixoxe nje hey siyasebenza vele kuze kunzima silungiselela i1 December siphansi phezulu amafoni nje ahlala ringe njalo ungaxakeki nje mangakhatheka because befanele ngene emeeting but ngathi I think prioritize lo mhlangano. Yebo cha siyabonga kakhulu kusho likhulu ke kithi lokho ngoba kuningi esifisa ukwazi kodwa angeke siqede namhlanje kodwa okuyikona okuseqhulwini kakhulu umhla ka1 lapha eMpumalanga okuzobe kwenzeka eMpumalanga kodwa ke before siye kumhla ka1 kukhona nje okuncane engifisayo ukuthi ngikwazi bese siyofika lapha kumhla ka1 siyazi ke sonke ukuthi umama uBusisiwe Mkhwebane uadvocate Busisiwe Mkhwebane ube lapha ehovisini lomvikeli womphakathi lapho ke akathuke khona esexoshwa abhlungu exoshwa uCyril Ramaphosa nabangani bakhe siyazi sonke ukuthi umama Mkhwebane ubesebenza ngokuzikhandla nangokweqiniso kodwa ke ngoba lapha yakafuneka umuntu osebenza ngokweqiniso mhlambe mama ngake ngibuze nje mhlambe uxoshwa kwakho ngalendlela kuye mhlambe kwak-affecta kanjani ngendlela nje okwenzeke ngakhona ngoba iqiniso bekuwukuthi mina ipolitiki njengami njoba nguGodole bengiyilandela kodwa ngingagxilile kangako ngoba bekungekho kade kuhlupha mhlawumbe umama kumhlukumeze kangakanani noma ikuphi okuye akwangamphatha kahle kuyo yonke lento eyenzakalile. Ngiyabonga kakhulu okubhlungu ukuthi iqiniso vele alifunakali khona abantu abavika ngabanye bazabe bathi abanye ba corrupt abanye ba state capture esingekho I mean ukusebenza ku public protector kungibonisile ukuthi imedia intatheli zipowerful kangakanani ngoba bona vele bavele bathi nangu umvikeli womphakathi is a politician ufactional kanti akusinjalo wena Mdletshe mina ebengikwenza ukuthi ngivikele umphakathi okubhlungu kakhulu ukuthi nangiqeda ukukhipha le report yeABSA ukuthi fanele imali le ye Reserve Bank imali zibuyiselwe itholisise ukuthi imali lezi ezaphiwa iBankop later yaba iABSA zibuyele esikhwameni sombuso kwaba lapho ke ngabona ubhlungu ukuthi abantu abanzima ngizakhulumisa indrebele abantu abanzima yes akusho ukuthi abafuna ukukhelejwa abafuna ukukhitshwa emthagweni okuhluphekeni so kwabangibo abangigijimisako kwabangibo abangicriticizeako ukuthi awazi umberego awukwazi ukusebenza and then vele basebenzisana namabhenki because lokho kwangibonisa ukuthi kusho ukuthi awukwazi ukuthi wena umuntu onzima ubambe ezomnotho ngoba ugijinyiswa ngibo laba ozama ukubakhipha lapha emthagweni o ehluphekeni. Yes, so that's what engakubona and kwababhlungu Godole and then kwagcina i-Constitutional Court for the first time
ikhipha isinqumo sokuthi ngibhadala ama personal costs from my pocket, from imali yomndeni wami ngenza umsebenzi. Akukho la uzabobona ukuthi bathi phoyisa ngoba libophe umuntu ngongomthetho or uminister uye court waluza icase and then fanele abhadale from their pocket. So kwenzeka ke lokho ke kimi ngihead ye chapter 9 institution ongimvikeli womphakathi. Cha, siyabonga kakhulu mama. Mhlambe ngoba inhloso yami ngifuna ukuthi siye lapha yakumhla ka1 kodwa ngifuna siqale sidlule kwezinye indawana. Umama Mkhwebane ke sithema sesibona esexoshwe kabuhlungu lapha ya exoshwa uRamaphosa neqembu lakhe ngoba phela iqembu lela selifana nesiphaza shop esiphethwe abantu abathize. iANC akuseyona yabantu, iANC sekwe kaRamaphosa neqeqebana lakhe akuseyona eSouth Africa. Umama Mkhwebane kuthema ixoshwa ngalendlela axoshwe ngayo siye sambona ke esejoyina iEFF lapha yaku EFF mayese khona nje imzuzwana wasedlulela emkhontweni. Mhlambe mangabuza nje mama Mkhwebane yini mhlambe ekwenza ukuthi yakunikeza ugqozi ukuthi ngiyaphuma manje kuEFF nikela lapha emkhontweni ngoba ngiyacabanga ukuthi nokujoyina kwakhe iEFF it's because umkhonto ubungakabi khona. Injalo Godole ngoba futhi another thing eyenzakala ngeANC is for the first time iANC ivota neDA uyabona nje iganu iGNU yaqala ngami but nabo bona ukuthi bayakwazi ukuyenza balandelisa ngoJudge Hlophe noJudge Mutata so kwababhlungu kakhulu so indeed nangikhishwa ke September 2023 then ke nga approachwa ke iEFF ukuthi ke angize ngizoqhubeka nabo ukuthi njengoba ama members of parliament of ukusebenzela abantu, if you are a politician besides a member of parliament you can use knowledge yakho nokwazeka emphakathini ukuthi ubanceda kanjani abantu. So indeed ngasebenza ne-EFF for a period of 12 months and then ke leso sikhathi ubaba uSikhosana umyeni wami aku MK manje kwaba ukuthi ke asikwazi phela manje umunye ushaya ngapha umunye ushaya ngapha nanoma ama policies almost ayafana ngoba sonke silwela inkululeko yabantu abamnyama but then ke kwaba ukuthi yazini ngesintu ngilandela isintu umama nawushadile ulandela ubaba la ngakhona ngiko ngathi hayi ngiyemndenini wami kuyemndenini ukuthi ngilandela ubaba la angakhona so ngikho ke ngajoina iMK but ngaphandle kwaloko ngabona ukuthi ama policies constitution people's mandate yeMK ngiyavumelana nayo ukuthi ibuyisela umhlaba ebantwini ibuyise isithunzi somuntu onzima iyenze ukuthi umnotho ubuyele ebantwini so izinto engizivumelana nazo lezo ukuthi naku sinama mineral resources mara sinabantu abaningi aba unemployed abantu ama youth ayisebenzi a lot of people abasebenzi asina health system education system so konke lokho ngabona ukuthi I'll still continue nanoma ngaphoxeka ngisesemvikelo womphakathi ukuthi mina nje ngikwazi ukuthi ngilwele labo abangekhe bakwazi ukuzilwela. Yes. Kama ngoba angifuni ukuthi selule kakhulu ngoba unama meeting mhlambe ngake ngibuze nje ukuthi mhlambe ngokubuka kwakho noma uthini ukuphawula kwakho mayelana neconstitution yomkhonto wesizwe. Constitution yomkhonto wesizwe say kusho ukuthi iyenza ukuthi sisebenzisane sihloniphe and iconstitution iyasho ukuthi iyachaza ukuthi umkhonto wesizwe wafomwa ngo-16 December ngamuphi unyaka and then iyaveza nokuthi ke labo abasilwela phambilini igazi lachitheka abanye babo asibazi ukuthi baphelelaphi
bebalwela inkululeko yethu. So it was December 16, 1961, after the banning and the illegalization, kusho ukuthi umkhonto wawuvalelekile. But then uPresident Zuma wabona ukuthi angeke akwazi ukuqhubeka nale ANC kaRamaphosa le ezokwazi ukuthi ikhipha bomvikeli womphakathi eofisini, ezokuxosha amajaji, ezokwenza ukuthi ipetroli idure, ezokwenza ukuthi i-unemployment yabantu abasha ibe so high, ezokwenza nokuthi manje abantwana babulawa food poisoning, inyawupe, konke lokho. So wabona ke upresident ukuthi asibeni nomkhonto wesizwe, but umkhonto wesizwe ke futhi ama aims and objective of the party ukuthi kuhlanganyelwe bonke abantu abamnyama, bahlanganyele, sisebenzisane, sizokwazi ukuthi sibuyise umnotho kulabo abanganamnotho. I mean currently sina almost 97% of abantu abamnyama, but we are the most poorest of the poor. Umnotho usaphethe abelungu. And engikuthandayo futhi ngale constitution ukuthi imigomo yayo ichaza kabanzi ukuthi iMK imele ini, iMK imele ukuthi sibuyise umhlaba. Umkhonto wesizwe bawuvotela abantu, bona balanda abantu from other places bezovota. Sengizwile leyo ndaba eMtubatuba la eThabazimbi, ngiyibonele ngamehlo, sengibathi phila abala eThabazimbi ukuthi funeni nivala u1 no2 no3. Uba ngumsinda amaphoyisa eze-attend indaba yakho, akekho umuntu ozoqhamuka from other places ezovota kwindawo. eMtubatuba ke lokade nithi naqala ayikhohlwani ijampile ene kuzobe kukhona mina Msalofu. Anginendaba ukuthi khona bani otheni kwenzakalani, ijampile eMtubatuba ngeza ngizobe ngikhona. There is no one ozoqhamuka from nowhere ezovota kwi-VD ekungesiyona yakhe. Sizobe sinigadile sonke, siyakhuphuka sibheke eMtubatuba, abanye siyahlukaniselana, abanye bezeThabazimbi sizogada yona lento eniyenzayo yokuthi nina niyasuka nithatha abantu kwezinye indawo. Ngithi eMtubatuba ijampile, akekho ozovota engesiyena waseMtubatuba. Abantu baseMtubatuba bayazana, abantu baseThabazimbi bayazana. So sizobe sikhona sizogada sonke leso simo leso. Sikhathela amasela athatha abantu from other places bezovota ngoba abanamavoti, bahlulwa ngo18%, bahlulwa nje, baphatha ngenkani. So this time akekho umuntu ozophatha ngenkani. eMtubatuba ngizobe ngikhona, is either you like it or not, ngizobe ngikhona. And ko line uma uzazi ukuthi bakubhalisile awukho lapha eMtubatuba, khohlwa, ngizobe ngifikile, ngizobe ngikhona. Ngeke ngize ngivumelele yonto leyo. Ngeke nibatshele nalabo abaniphethe ukuthi ijampile uGodolo useyitholile leyo ndaba. Isijampile ke leyo ndaba leyo. Angeke kuze kwenzeke eMtubatuba kunama VD awu5. Bengwabhalile la phansi lama VD awu5 engizobe ngahambela ngalo lelo langa lelo. Kuzobe kunabafowethu abaningi esinabo la emkhontweni abazobe begade sonke isimo. Konje bengibhale plenti lama VD aseMtubatuba. Bengibhale ama-video aseMtuba, bengifuna nje ukuthi nginikhumbuze wona onanka ama-video alapha eMtubatuba. Isethanda abantu, yebo, kuzoba isebheka impilo, kuzoba isekhulubone, kuzoba isemthole, kuzoba isesolezo. Ngithi kini ijampile eMtubatuba, ngizwile kuthiwa nilanda abantu from other places. Ngeke sengikhona, noma ningalanda ohlabisa, nilanda ontuli, angeke benze next. Kulayini ngizobe ngikhona. There is no one ozovota ngikhona okungesiwa seMtubatuba. Ileyo nto nje nginitshela yona. Uma mhlambe nifuna ukuprova lokho nikubone, balethena abantu eMtubatuba, nizokubona lokho enginitshela khona. Akunamuntu wavota eMtubatuba engahlali khona eMtubatuba. Ilokho nje ebengithi ake ngizonichazela khona. Angifuni nje kulokho nginihlebela engathi ngiyahleba, angihlebi. Sengizwile leyo ndaba ukuthi nithatha abantu from other places. La eThabazimbi iEFF ilanda abantu, kuzoba ileli qembu ekuthiwe lika Gaten Mackenzie, bafike ngamabhasi amabili. Sikhona ngabatshela laba bala ngathi niyababona namba, baletha abantu babasusa endaweni, baphethe ngisho ingubo zokulala, bazovota. So kufanele bekhishwe ngaphandle. Bani ofuna ungena umlungu waphena lo.
ngithi nibatshele emntubatuba ukuthi ngizobe ngikhona uma kuwukuthi bayayenza lento ngizobe ngikhona akekho umuntu ozorobha ngizobe ngikhona emntubatuba ngifuna nje ukunitshela kuse-early ukuthi stop angeke iziyenzeka intando yini nginitshela lokho bengimchazela nje ukuthi nibatshela abaholi benu ukuthi ijampile ugodolo useyibambile leyo nto leyo ngizobe ngikhona emntubatuba ngizobe ngizoqinisekisa ilokho nje ngifuna ukunitshela khona angibamba ababili abathathu-ke bese nami ngishaya ishwapha sami ngiyoshona le ehlahleni ngiyokhala ngaphandle awuthi ngibafake bese-ke sikwazi ukuthi nami ngiphumule niyalwazi udaba nje niyawavala kama-mic maningena i-mic uyayivala ma ungena ukuze sizozwana nomunye phawule bese kuba mnandi i-mic uyayivala ebese sizokwazi ukuphawula kahle ngifuna unifaka nje ya Makeba siyakhuleka mfoko umgodole wena wesilo sikhuleka kubo bonke abantu enhla nasezansi nenkatheko yonke sithi isandla sidlula ikhanda kwanda kwaleyo mthakathi cha awamaningi ami mfoko umgodole ebengifisa ukuthi udlulisele khona thina lapha kwaZulu nje namaphethelo kubaphathi bomkhonto wesizwe ukuthi sesithembe nina uma singajikelwa yini siyofana nabantu abajikelwe umsamo yini abantu bokugcina sibathembile ngoba kuyabonakala ukuthi kuyabonakala ukuthi mfowethu omgodolo ukuthi bonke abantu abangaphakathi kwezepolitiki iningi labo bayicabangela bona bodwa abasifisi thina singabantu bokuhlala noma abantu abomtsinso okuyimelela kuleli lizwe lakithi besibone siphumelela sinebhadi ke thina mfowethu omgodolo thina singabantu asifane izilwane mangabe zinikwe ithuba lokuthi zikhethe umholi azilenzi iphutha lokuthi zikhethe umholi oyisilima noyisithutha nemfivilithi umholi ngaso sonke isikhathi izilwane mangabe zikhetha umholi wazo zikhetha isilwane esisohlakanipha kunazo zonke ukuze zizokwazi ukuthi iphumelele kuzo zonke izingqinamba ezobhekana nazo kodwa thina asifani nazo izilwane kepha singabantu sihlakaniphile ukudlula zona izilwane kusho ukuthi khona inkinga lapha ekhona kepha ke ngiyafisa ukuthi ke njengoba sekukhona leli qembu lomkhonto wesizwe esalibona lifika ngicabanga ukuthi uyakhumbula ngonyaka ophelile sihamba lendlela siyibona lifika namhlanje ke nginesifiso sokuthi uyidlulisele ukuthi sacela ukuthi kube khona ubumbano ngoba uma abaholi abangaphakathi ekulokhuzana kumkhonto wesizwe bengayithandi imali bebeke phambili izimfuno zabantu bephinde futhi bebeke phambili zonke izinto ezidingwa abantu ngaso sonke isikhathi ngaleyo ndlela leyo siyokwazi ukuthi siphumelele kepha ke siyobe sinebhadi mangabe sizoba nabaholi abazobeka inkece phambili ngoba bazokhetha imali bese bayasithengisa thina kodwa ke ngikuthanda nje umkhonto ingoba sengibonile ukuthi kunabantu abaphilayo nabantu abasifisela izinto ezinhle lapha emhlabeni wakithi ngoba siyisizwe noma siyizwe elihamba phambili ngokomnotho iAfrika yonke lize ligamanxe nasemazweni aphesheya kodwa futhi yithi esihlupheka kunawo wonke amazwe akhona ngaphansi komthunzi welanga ngabe thina sikhomba ngophakathi namhlanje sigijima ku-32.1% kubantu abangasebenzi kuleli zwe lakithi kodwa ke yithi futhi sinemali yithi sinayo yonke into ongayicabanga lapha elokhuzaneni eAfrika kodwa yithi futhi esihluphekayo ngiyafisa ke mfowamkhondolo ukuthi ningalilahli ithemba nemali noma kuthiwa ayilithezi olumanzi kodwa imali niyibeke eceleni ngoba lokho enikwenza namhlanje kusasa kuyolethela izithelo ezinhle uma nikwazile ukuthi nibekezele nonke nje ngokweinhlaka zenu nangokuyikhondla zenu uma niphandle imali emehlweni niyobe nisilimazile thina kakhulu kodwa ke siyafisa ukuthi nonke engathi ningabambana nibe into eyodwa nibe imbumbe nifane nosemende ukuze sizokwazi ukuthi nathi lapha phansi siphumelele
nani maniphumelele lapha phezulu ngoba asilutho ngaphandle kwabantu beqiniso nabantu beqiniso abayilutho ngaphandle kwethu thina abantu abathanda iqiniso ngaso sonke isikhathi mangithobeke ngithokoze kakhulu siyathokoza. Awu. Siyathokoza kakhulu Mageba ndaba ezitha. Survivor. Yebo bhuti. Yebo. Cha yimi bengaboneki mic command imini usurvive. Tom wangena wabingelela kukhona abantu abaficela ngicela uvale imic John. Okay bhuti angazi beyivuleke kanjani. Ivale emjomana. Yebo siyakubingelela Survive. Yakwazi umkhonto kwaza. Waza. Ya commander uphuzile ukungimukele sezowaphuma umama uMkhwebane kodwa ngicela nje ukukubonga. We are grateful ngawe Kodole. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Ngithamele nje lesi sigcawu ngaphandle kwezwe and ngenza sure ukuthi makuzofika laba bantu abeza nezikhukhula la emkhontweni ngiyazi availa kodwa ngicela ukuthi ngibonge wena as a person umsebenzi owenzayo noku-invitela laba bantu nokuthi singene la kwinkundla yakho nama questions owabuzile. We appreciate it. Yeah, mina ukuba ngikwazi ukungena bengizobuza bengizobonga okokuqala ukuthi nje abe khona benathi nokuthi angene kulomkhonto agcina kwazi ukubona ukuthi hayibo na inqole ehambayo sibonga umyeni wakhe nathi ukuthi owathi nje cha mina ngika eka EFF wena ozoza la ka MK. We really appreciate leyo nto nokuthi not ukuthi amhloniphe per se but akwazi ukubona ukuthi no sengazi ukuthi nangu umkhumbi ohambayo. Into engizoyibuza bengizothi mina kumama uMkhwebane ukube bekhona bengizothi mina akayitholi yini harassment since aphumile ku-EFF of any kind because I was very careful ukuthi singambeki kwi-spot sifuna ukuthi simkhulumise kabi nge-EFF kodwa bengifuna nje ukuthi akayitholi yini i-harassment. Alright, kodwa ke uhambile I'm sure uzothi lapho angaduze ubeshila ukuthi uyobuya. Okwesibili engibengifuna ukuthi sikusho ngalomholi wale EFF ukuthi abantu abehlisa imoya unama chest pains une stress akazi ukuthi ukwenzakalani ngenhlangano yakhe manje ufuna someone azomblame akakwazi ukwenza lento esibiza ngesingisi sithi introspection ukuthi azibheke ukuthi yes ayibheke ukuthi yini le engiyenza wrong nengisaqhubeka nokuyenza wrong engilahlekisela abantu abakuma position aphezulu kangaka ngoba akuhambi noma ubani. That's number one. Then ubezokwazi ukuthi ayakhe inhlangano yakhe kumanje utshela laba bantu abangazi that much ngepolitiki azobatshela abazo attacka iMK kwakona lokho it shows a lack of leadership ukuthi he is not a leader leader emzini wakhe but in South Africa he will never be a leader across Africa he will never be a leader ngoba uzokhatha abantu akanaso istand si1 kufanele umholi umendaweni eyodwa ushumayela izwi lempumelelo lenqubekela phambili ushumayela izwi lokuthula akathatha umuntu blame for something angekho responsible for yona ngoba laba baholi abaphume ngalena nangu umama uMkhwebane uthini uthi wabonisana nobaba uSikhosana ukuthi akabuye ezelana akakazasho ukuthi ubaba uZuma wahamba wamrecruiter kodwa manje on the public platform uthini umholi weEFF uthi uZuma urecruiter EFF which is not true.
why unama chest pains. Asibambe ma commanders, ningimele ma commanders, ningimele ma TikTokers lapha yana ngomhla ka 15 December ngizobe nginani ngenhliziyo, nginithanda kakhulu, ngizobe ngomkodolo ngicela usize live, ngicela ni udlale madoda. Hayi ngiyobe ngenza show ekseni ngovuka ngubheke ngolalela loze liyoshona just ukuthi nje ngiza nelise. Ngiyabonga Commander, kwaza mkhonto kwaza. Ungakaphumi nje survivor, ungakaphumi survivor. Into engizoyicela yonke ama commander omkhonto wesizwe namhlanje. Bengingafuna ukuyenzela ivideo le futhi ngeke ngiyenzele. Ngicela ukuthi nonke ema commander yonke into ekhulunywa uMalema ngisacela ningamphenduli, ngisacela ningamthuki, ngicela ningasho lutho. Exactly. Iyona into engiyicelayo le ngwa manje usenkingeni, ufuna indawo yokubambelela, akabona ukuthi inkinga ingakuye kodwa ufuna someone akazomblame, which means ubaba uZuma kuye. So ngicela ukuthi singamthuki nabakhona lapha ku EFF abakhuluma kabi, ngicela sibayekeni. Wonke umuntu ozemkhontweni uzizela yena ngendlela yakhe akayizele ngayo. So there is no need ukuthi silokhu kuphendula uMalema kuthiwa hayi uMalema ma commander. Wonke umuntu ngicela ukuthi ehlisa umoya, ukuthi EFF mawukuthi ubusuplanile ukuthi uzokwenza ivideo eqondene neEFF, ikhiphe leyo video yeke, ngoba vele into akayifunayo ufuna kube ngathi siyalwa, kanti thina ngeke size silwe nabo, asikwazi ukulwa nabo. Into esifunayo ukuthi okwabantu kubuyele kubantu, okokulwa silwe sodwa singabantu abamnyama angeke izisize ngalutho leyo nto, siyoba siziphukuphuku kulabantu esithi silwa nabo. So ngicela siyekene ama video engabikho ozokwenza ivideo ngeindaba zo EFF ethi kanjani. Miyekeni uMalema ayikhulumele ngendlela afuna uyikhulumela ngayo, thina simyekeni. Siyakwazi sikufuna umkhonto wesizwe, thina siyamazi umholi wethu ukuthi ufunani futhi akazwani nento nendaba zokukhuluma. Kufana ngizuma ekhaya ngangisakhula mangenza izinto zokuganga, uma ethi mntanami angikufuna ukukhuluma kodwa ukukhuluma kufika nawe ukulethe uzokufaka la ngaphakathi, angizwani nokukhuluma, ngicela uye kungikhulumisa. Ngicela siyekeni ukukhulumisa ubaba Ncamalala, ngicela sibayekeni bakhulume bagcinela abathanda khona. Okay, ngiyabonga kakhulu ngokueda lokho, kodwa uthi ke ngiphendule lo uthini, uthi yekeli EFF mama, angikaze ngikhulume ngeEFF. Ngicela abantu bafunda ukulalela ebese beya concentrate. Ngikhuluma ngomholi weEFF ozohlakaza lolu bumbano esilwa nalo. So that is, ngiyacela futhi abantu abalandela iEFF ke belandele, bangalandeli blindly, bangavaleki amehlo, abahluze umqondo. Uyabona uma ngabe ukuthi umuntu uyamthanda, uyamtshela ume wrong, and uyakwazi ukuthi abantu mabe bethu wrong uthi cha yena ube wrong lana. Leyo nto ikhombisa ukuthi lo muntu uyamthanda. Awumthandi umuntu ozothi noma wrong ebheda ehlakaza izwe, ehlukanisa abanye bezama ukuhlanganisa. Wena ubuthi hayi akungakhulunywa, awuhlukene nengane ekhaya ethi mayiyalwa, wena ubuthi eyiyekani lengane ayenze lutho. So ngicela labo bona, I mean ukuthi nje yekela iEFF we mama, oh mama, cha angikhulumi ke EFF, ang-attack EFF, ng-attacka lezi zinto lezi ade ikhuluma kuyi-public. Umholi we-EFF azikhombisa ukwakha, and thina amalungu ayi-MK asithuki khuluma kuyi-public. Umholi we-MK ngathi ufuna umuntu azomblame, angishongo ukuthi uyini yani kodwa